Ndabizi ko wumvisha amateka y'abanyabigwi benshi batandukanye mu mikino myinshi, harimo nka football, volleyball ndetse na basketball. Ariko uyu munsi nshaka ko tuvuga kuri TADEJ POGACAR umaze gukora amateka atwara isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi yari ryabereye i Kigali mu Rwanda. Uyu TADEJ POGACAR ukora ibintu akongera akabisubiramo ni muntu ki? Ese uyu mugabo wihariye za Tour de France nk'irushanwa rikomeye muri iyi si akaba anatwaye Shampiona z'isi, uyu mugabo ni muntu ki? Reka tumurebere hamwe. TADEJ POGACAR yavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 1998 mu gace ka Karnes mu gihugu cya Slovenia. Yakuriye mu muryango ufite abana batatu, harimo umuvandimwe we Tiren ndetse na mushiki we witwa Vita. Akiri muto yakundaga ibikorwa by'imikino ndetse n'akazi k'ubusabane n'imikino yo koga cyangwa se gutwara igare rimwe na rimwe. Hari igihe we na Tiren wa murumuna we bajyaga baparamira igare, ubundi bwo bagataramira karitsiye cyangwa se bagakora ibisa nk'ibirori mu mudugudu. Uko iki gihe cyagiye gihita yahisemo gukomeza n'amagare asanzwe, maze atangira gukina umukino wo gusiganwa ku magare nk'uwabigize umwuga. TADEJ POGACAR nk'umwana yatangiye kugaragaza impano mu mashusho y'abato cyangwa se mu marushanwa y'abato, mu by'umwihariko mu dukoryo yakoraga ndetse n'umuvuduko bamubonanaga. Mu mwaka wa 2018 yabaye uwa mbere muri Tour y'abato iyo muri Tour de l'Avenir, igikombe kimenyerewe cyane mu bakiri bato, bikaba ari kimwe mu bikombe byamenyekanye ku isi binafite agahigo ko kuba bifite agaciro karuta k'ibindi bikombe. Akimara kugaragaza ibyo ashoboye yakoranye n'amatsinda y'amagare y'abato. TADEJ POGACAR kujya yinjire mu gice cy'ababigize umwuga. Yatangiye kuba umunyamwuga mu mwaka wa 2017, hanyuma mu mwaka wa 2019 yabaye umusore muto watsindiye icyiciro cya World Tour muri California, agahita anyura ku rundi rwego rw'iyemezamikorere cyangwa se ahita yinjira mu rundi rwego rw'abakinnyi bakomeye mu isi. Muri 2019 kandi yatsindiye imidari itandukanye muri Tour de Shampiona ndetse ashyirwa mu myanya 3 ya mbere muri iri siganwa nubwo yari akiri umukinnyi ukiri muto. TADEJ POGACAR mu mateka ye yagiye agira intsinzi nyinshi z'ingenzi mu myaka 10 ishize byibuza. Mu mwaka wa 2020 yatsindiye Tour de France, umwe mu bicuruzwa by'uyu mukino ku rwego rwo hejuru kubinjizaga gatubutse muri uyu mukino. Yongera gutsindira Tour de France mu mwaka wa 2021. Mu mwaka wa 2024 TADEJ POGACAR yakoze ikintu gikomeye cyane kitari cyarigezwe gikorwa n'undi mukinnyi uwo ari we wese. Yabaye umwe mu bantu bonyine mu mateka yo ku isi babashije gutsindira Giro d'Italia, atsindira Tour de France ndetse n'igikombe cy'isi World Championship Road Race mu mwaka umwe, icyo bita Triple Crown of Cycling. Mu mwaka wa 2025 yari amaze gutsindira Tour de France inshuro enye. Muri Tour de France mu mwaka wa 2025 ku cyiciro cya kane stage 4 yari ageze ku ntsinzi ye y'ijana yose mu bikorwa byose yari amaze gukora. Imiterere y'uyu mugabo afite uburebure bwa hafi metero 1 na santimetero 76, kandi ibiro bye biri hagati ya 66 na 67 ni hagati aho. Akenshi abamuzi bamwita Pogi, akazina k'agahimbana ariko akunda kuba muzi kuba ariko bamwita. Akora imyitozo myinshi, afite gahunda z'imirire n'iz'amazi ndetse n'izindi zitandukanye ku buryo utapfa kumubona mu birori cyangwa se ibindi bintu bitandukanye bidahuye n'igare. Akenshi yitabira amarushanwa atandukanye nka Grand Tours, Tour de France, Giro cyangwa se Shampiona y'isi ndetse n'ayandi akomeye ntiwamubona muri aya marushanwa asanzwe. Uyu mugabo afite impano yo guhora ashyira intego imbere kandi agaharanira kuzigeraho. Bikaba byaragaragaye mu buryo akora amarushanwa no mu buryo asiga abandi ukabona mbega nta n'icyabaye. TADEJ POGACAR akimara kumenya ko isiganwa ry'isi ry'amagare rigiye kubera mu Rwanda, yatangiye kwitoza maze ubundi amanuka mu Rwanda nk'iyagatera aje guterura iki gikombe. Ariko ntibyamugendekeye neza mu gutangira kuko bari mu gice cyitwa nka individual time trial, aho buri wese aba agenda acungana n'ibihe bye. Aha buri mukinnyi wese ahaguruka buri munota akagenda acungana n'ibihe bye, hanyuma wagize ibihe byiza akaza kuba ari we utwara icyo gikombe. Umukinnyi w'umubirigi Remco Evenepoel yaciye kuri TADEJ POGACAR nk'uhagaze, hanyuma abantu batangira gutakariza icyizere uyu munya-Slovenia kashobora gutakaza isiganwa ry'isi mu Rwanda. Uyu yamufatiranye ageze ku mapave azamuka gica mu bice byo kwa ba Mignone, maze ubundi aramwanikira koko.
kandi ibi byabaye mu gihe TADEJ yari yahagurutse mbere y'umunota mbere y'uyu Mubirigi. Ahangaha abakunzi ndetse n'abandi bantu bari bazi iby'amagare bari batangiye kuvuga yuko ahangaha TADEJ ashobora kuba agaragaje imbaraga nkeya, ariko ibi ngibi yabikosoye aho basozaga igice kizwi nk'abakuru bagenda noneho bari mu ruvunge. Ahangaha niho yabanikiriye amaze ubundi amara ibirometero hafi nka 40 cyangwa se 60 abari imbere h'umunota, habuze n'umwe wawukuramo ndetse n'uyu nguyu Remco Evenepoel nubwo nawe yarari mu bahabwa amahirwe. TADEJ Pogacar aciye agahigo ko kwegukana izi Shampiona z'isi inshuro ebyiri zikurikiranya kuko niyo mwaka ushize nawe wari uyifite. Hanyuma reka duhure muri comment umbwire ibintu mumenyeho cyangwa se ibyo utari umuzi, hanyuma tuburusheho kumenyana. Ndabakunda cyane Truka Boss, mwibuke gukora subscribe, like ndetse na share. I love you all.